Madam Uyu Edina Hohu. Draigua draiga. Madam Uyu Edina Hohu. Dirahena ni atakiri maheni Edina Hohu. Kotaranyita. Madam Uyu Edina Hohu. Etagwo Edna na Baba Wao Etagwo Hohu. Riu nikio ndiraiga atiriri Madam Uyu Edina Hohu. Koko nyitete atia muthuri. Ika atiriri Madam Uyu Edina Hohu ri. Muke nake haha the Njogu's butchery. Haha the Njogu's butchery no turiaga kanyama. Ina he kanyama kega muno. Oha riri Kikuyu ri. Roundabout ini utanaingira Kikuyu town roundabout ini ri. Niho turiaga nyama. Roundabout ini ya Kikuyu utanaingira Kikuyu town waima kwa muguku. The Njogu's butchery hau. Na mwena uyu ngine gwa sang guku kwa sang tiba mwena riu the Njogu's gatagati. Murehe haha. Edina Hohu. Nigekuyu Gikuyu niguo kihana to agitagwo Edina na Baba Wao ni Hohu ungikimwita atia Edina Hohu aya ona niyo nani ndo me ne kumakete to ndaigua ri ruguo ri ndari wone atia ndari ko kamuthuri ko kwagana ona nyue ni mwambaki ona inde to he mwambaka mugo Edina Hohu agokire kio agokire ona Edina Hohu kanyama ka haha Njogu na mwa kaigua atia kanyama ta kama muno ni hega sawa sawa interview no akaigua na yo gwiciretie niwe